Malo le ngā rua talo falava o tala mai Ausetalia. O le whaamaria ina o lau tangata o se tasireo ngā yoinga e whaatino e so se tangata i le tele no fuanga e peitai i lalo se isi whainga fōu o li putia mai lea so a tonu o le aiei se swinga mō tangata i Ausetalia. O le ripoti le Nine News i le so o ta wai o le aiei tu la fono e whaatau le matau plenei o National IDs i ni nai mai aso e le o tue mamao. O tu la fono na pasi e le senate i le masino mati la whaasoro atu i le lower house i se taimi e le o tue mamao e ui wata ua le ripoti o le ID na vai e le whaingoa o le MyGov ID ua whaatinoina. O le digital ID o se whainga le ua whaatanga i tangata Ausetalia e bawe na whaamau nia o lātou tangata au noa ma le tau whaari o isi whaamau maunga. O le ID lea na o le tasi lava lo na whaamau ina o na mawhai lea o na whao ngā e le tangata e so se mea anga iai wao lea le aiei lo na kopi upenga te whae langi. O le atu e mau sa isi ripoti le mata upu lepe a mai o na uia a wala masani mo le whaia o tū la fono e pui pui ai. E ene pango taulo o so lai tua mai le Northern Territory ma lo sai dia nei leo leo. Mai po le tau le lua i le wau le na fina so sola e sei ali e to tolu, sfurvalu lua sfurtolu ma le lua sfurriva tau sanga le mātua, mai le vai ngā leo leo le ofisa i Darwin. Na to e maua munumuliane le isi to lua le la iti, pe tai o le lua sfurriva tau sanga le o Lazarus Bara, o lo su e nei leo leo e talatoni ua sola anga i le city. Na munumuri vai e tua se piki apu o anga i le tu i saute o Darwin, anga i atu i le vaenga o le ere vai tafu Adelaide River. Wa tāra sanga leo leo i so stasi o le atunu e si le fia se whamtalanga e winga ia bara i a longo waweani leo leo. O lo whatawa ina o se potu ngā o si ai whala au whasaina o whatawa ina mai le maua i le tupa i sauti sisi fō sini. Whai mai li poti nanga i atu leo leo i se tuatu si Jester Hill po le te o le tasi le waweau e na maua i leo leo pe na whatawa ina mai le potu ngā o si ai whala au whasaina le drug lab ma lo whaia neisu e suenga. O le whamtaranga leo leo so se tasi si le fia se whamtaranga le matau plenei ia whesota iane. E leo tele ni whamtaranga o awanoa mai e winga i lea potu ngā o si whala au whasaina pe tai wata ua o lungo Curtis Road i Chester Hill e iailia no whanga. O li patela vese mai o tuipuipui le AstraZeneca mo le COVID se furuiva me le Unia Europa ma e ono whapea fo i le tele o tunuu. O whaia lea ngā yoinga e naoni nei masina talo no lātou tautino e ono iaini a afianga side effects o le tui i tangata. Ma mai onisi fo i tālo sanga e whapea o le a whaia le company i isi atunu lea sātadi e na fo i le lātou tuipuipui e pei o Ausetalia. O li putia le 7 News e le so tanga o le tuipuipui e tā ua o le Vaxzevria ma sa isi side effect o onga e whaapu upu o le TTS. O ta ua le ripote le TTS e au fiai blood clots e o noa a fiai vaenga SS o le tino e o le whai ai se i tulou whapea fo i male manawa ma e ono umi ni ona a fianga ma mawhai fo i ona mari wai se tangata. E Ausetalia la vai e pe ona ripote le i toi whaungaina le AstraZeneca taru mai mati lua wherua tolu e ui le teimi sa whaungai e toi titi se furu wha miliona tui na whaungaina. Ma le tala mulimuli wa ioe le ave pasi o Brett Andrew Patton o na mōrianga le whalawlawe na mafuai le maririwa tangata e to se fulu ma manunu ai nisi. O le pasi na la vea le Hunter Valley, New South Wales lava le masino unit o sanga taruai, whai mai wai e tautino ai mōrianga o le ave ta abale ma tautia, a ona mōrianga umai au fiere fasio tangata pai valea wa toe ave sea. Wa mai ona ia whatu ese le whalawlawe na tupu, a ere o whaero mai e le ripoti le mafuanga ua ave ese ai, mōrianga o le fasio te tangata pai valea. O lo tāria le lawina o le whaasaranga o lea ni ave pasi. Tala ia le video Samoa mai Ausetalia wala o whaafonga mai,